Hanyuma rero byaravuzwe cyane mu cyumweru gishize ko Qatar yakiriye intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iz'igihugu cy'u Rwanda icyo kimwe n'iz'abarwanyi ba M23 ariko kandi ntabwo ibyo biganiro byabaye iby'inyabutatu nkuko benshi babyitegaga ahubwo Qatar yabanje kuganiriza uruhande rwa M23 ukwarwo cyo kimwe rero nkuko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yahuye na Perezida Tshisekedi umwami wa Qatar yahuje rero intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bindi biganiro bitandukanye n'ibyo yahurijemo M23 ibyaganiriweho rero byakomeje kugenda bigirwa ubwiru ariko kandi andi makuru tumaze kumenya muri aka kanya nayuko Qatar izakira ibiganiro ku ya 9 Mata ni muri uku kwezi twatangiye ejo bundi rwose Leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 noneho mu buryo bweruye bagiye gurira mu biganiro bikaba ari ubwa mbere impande zombi zizaba zigiye gurira mu biganiro byihariye ni nyuma yuko M23 ifashe imijyi ibiri ikomeye cyane mu burasirazuba no kuvuga Goma na Bukavu n'iki rero twakitega kuri ibi biganiro igitangazamakuru France 24 kimaze gutegura inkuru igaruka ku bijyanye n'ibi biganiro byifashe bite muri Goma byifashe bite Kinshasa ese ibi biganiro twakitega iki reba hasanditse subscribe reka nihuse cyane natinze nirera amaso muri iyi nkuru ishyizwe hanze na France 24. C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les pourparlers entre le gouvernement congolais et le M23 sous l'égide du Qatar. Les deux parties ont accepté de se rencontrer à Doha le 9 avril prochain. En attendant, la situation à Goma est très compliquée. La fermeture des banques depuis la prise de la ville provoque une crise des liquidités. Les populations sont en grande difficulté. Reportage à suivre. En République démocratique du Congo, le gouvernement et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont accepté de se rencontrer le 9 avril prochain pour des pourparlers directs sous l'égide du Qatar, une première depuis le début de la crise. Dans le même temps, la situation se... Ni mu makuru yo kuri uyu mugoroba ibiganiro hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 bizabera muri Qatar. Impande zombi zemeye guhurira i Doha tariki ya 9 Mata. Ni mu gihe hateganyijwe ibi biganiro ariko uko ibintu byifashe igoma biracyagoye cyane ifungwa rya banki kuva iyi migi yafatwa ryateje ikibazo gikomeye cyane cy'amafaranga abaturage kuri ubu ngubu bari mu bibazo bikomeye cyane ibyo kandi biribandwaho muri raporo yacu. Ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guverinoma n'inyeshyamba za M23 bivugwa ko zishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda ibyo Rwanda ruhakana inshuro zose bemeye guhura ku ya 9 Mata mu biganiro by'imbona nkubone biri mu murongo w'ubuhuza bwa Qatar. Nibwo bwa mbere rero ibi biganiro bigiye kuba kuva iyi ntambara yatangira ni muri icyo gihe rero ibibazo Goma byarushijeho gukomera ifungwa rya banki ryateje ikibazo gikomeye cyane kibijyanye n'amafaranga ubukungu bw'uyu mujyi bwaraguye ndetse buracuncumuka mu mpanga y'ubukene. Raporo yihariye igoma yakozwe na Bazalaki Banguwala ndetse na Fidel Kitsa birabigaragaza rwose. Igoma inzu za banki z'ubucuruzi zirafunze kuva M23 yafata umujyi wa Goma ni mu mpera za Mutarama. Kinshasa yahagaritse imikoranire n'ishami rya banki rikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo rero byateje ikibazo gikomeye cyane cy'amafaranga adahagije muri uyu mujyi. Kuva banki rero zifunze amadolari yabaye ingumi. Turabona rero gusa amafaranga ya Kongo nayo mu gihugu cy'u Rwanda ari yakoreshwa cyane by'umwihariko amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda ni yari gukoreshwa cyane mu mujyi wa Goma nta guhererekanya amadolari bikibaho nk'uko byari bisanzwe. Turabara rero kuko ubusanzwe ibintu byose byakorwaga hakoreshejwe amadolari kandi rero ibiciro by'ivunjisha byaratumbagiye cyane. Ubu rero amadolari 10 aravunjwa amafaranga ya Kongo arenga 30 byose ni mu gihe mbere bitari bigeze no ku 28. Biravugwa rero na bamwe mu bacuruza amafaranga hariya mu mujyi wa Goma amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda niyo ari gukwirakwizwa mu mujyi wa Goma. Birasa naho amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda yemewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abavunjayi nka Yves ndetse n'abacuruzi nibo rero kuri ubu ngubu bakomeje kugenda bibasirwa nabo n'ubukene cyane nk'uko rero muri uyu mujyi nabo babitangarije France 24 gukomeza rero kwishyurana mu mafaranga afatika
nicyo gisanzwe. Ni mu masoko rero atandukanye aherereye mu mujyi rwagati wa Goma. Abakiriya ni mbarwa, abacuruzi bakaba rero bagorwa no kugurisha ibicuruzwa byabo. Uwitwa Faida ni umucuruzi w'imboga, ubwo yaganiraga na France 24 yagize ati uyu munsi mu by'ukuri nta kintu na gito nigeze ngurisha kuva mu gitondo. Abakiriya ntabwo bakiza nk'uko byari bisanzwe, ahanini kubera ko amafaranga yabaye make cyane muri uyu mujyi. Buri gitondo tuza ku isoko tugategura ibicuruzwa byacu, ariko ku mugoroba dusanga rero tutagize amafaranga anageze ku ijana ya Kongo twinjije. Nta bakiriya mu by'ukuri, ibicuruzwa by'ubuhinzi kuri ubu ngubu birahari mu buryo buhagije, ariko amafaranga yo ntayahari. Twajyaga tugira byibura abakiriya baturutse mu gihugu cy'u Rwanda, nibo bapfa kutuzanira amafaranga y'amanyarwanda, ariko nanone nta bushobozi bwo kugira ngo dukomeze kuyavunjisha mu mafaranga ya hano muri Kongo bugihari, kubera ko amafaranga y'amakongomani ari makeya. Bituma rero bamwe bajya muri Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo bakore ivunjisha bayahindure mu madolari. Ibi rero mu by'ukuri bikomeje kugenda bidushyira mu bibazo bikomeye. Ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, abakozi ba leta nabo bagizweho ingaruka n'ifungwa rya banki z'ubucuruzi, kubera ko rero bahembwa binyuze mu kohereza amafaranga kuri konti zabo. Ubu rero ntabwo bagishobora guhembwa, bakaba basaba ko byibura amafaranga yabo yajya anyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se akifashishwa mobile money. Kubaho rero biragoye. Ubu ngubu turashimangira ko rwose abantu dukorera leta tumaze kubaho mu buzima bugoranye cyane, aho rero kuri ubu ngubu kugira ngo amafaranga aturutse i Kinshasa tugereho hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kugorana, ndetse n'ibindi bice bigenzurwa n'umutwe wa M23. Mu by'ukuri turasaba ubufasha, niba bitanakunda hashakwe uko habaho ibiganiro na M23 mu rwego rwo kugira ngo byibura abaturage tureke gukomeza kubihomberamo, cyangwa se M23 nayo ishakishe ubundi buryo bwo gukomeza kudufasha nk'abaturage bayo. Iyo rero tuganiriye nabo baduha inkunga nkeya, aba barwanyi ba M23. Ibyo rero nibyo wenda bikomeje kugenda bidufasha kubaho muri iki gihe, ariko kandi dukeneye ko iki kibazo cyakemuka mu buryo bwa burundu. Uyu rero ni umwe mu baturage unakorera leta waganiraga n'iki gitangazamakuru cya France 24. Bibutsa ko ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buratangaza ko hari ibisubizo bibiri birimo gutekerezwaho nk'uburyo bwo kwishyurwa hakoreshejwe serivisi za telefone ngendanwa. Ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru naho rero ikibazo cy'ibura ry'amafaranga kiracyahagaragara kuva umutwe wa M23 ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda, nk'uko raporo za Loni na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babivuga. U Rwanda rwo rukabihakana. Kuva rero uyu mutwe wafatwa umurwa mukuru w'iyi ntara ndetse na Bukavu, ubukungu bwaho bwatangiye kugabanuka cyane. Ni muri Ituri, indi ntara rero ikomeje kwibasirwa n'ubugizi bwa nabi bw'imitwe yitwaje intwaro. Abantu barenga byibura 2300 bamaze kwicwa kuva rero mu mwaka wa 2022 nk'uko byemezwa n'umuryango w'abibumbye Loni. Abantu hafi 1.5 miliyoni bamaze guhunga ingo zabo. Umuryango MSF wateye akamo cyangwa se uratabaza ugasaba ubutabazi bwihutirwa binyuze muri raporo nshya bise gushyira ubuzima mu kaga kugira ngo ubone ukubaho. Bikenewe rero muri iyo ntara, bikenewe rero uko umuryango mpuzamahanga ugira icyo ukora, dore ko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ibikenewe ari byinshi, ku buryo rero birenze kure ubushobozi bw'imiryango itandukanye itanga ubutabazi. Umwe rero muri aba bagize MSF aganira na France 24 yagize ati kuva mu mwaka wa 2024 twabonye ibihe byiza n'ibihe bigoye, cyane cyane rero mu ntangiriro z'uyu mwaka, aho navuga ko ibyabaye mu mwaka wa 2017 2018 cyangwa se ibyo twatekerezaga byongeye kwigaragaza. Ibi rero biragaragarira rwose imbere y'abakirwa hano bahunga ibitero, ndetse n'imiterere rwose y'abarwanyi bakomeje kugenda binjizwa muri M23, bikongera bikagaragazwa kandi n'imiterere ndetse n'ubwinshi bw'abarwayi dukomeje kugenda twakira. By'umwihariko rero habayeho kongera kwiyongera kw'abimukira bikagera ku kigero cya 7%, ibintu mu by'ukuri tutari tumaze iminsi tubona. Ibi rero ni ikimenyetso gikomeye cyane kandi kigaragaza impuruza. Nanone kandi nk'uko twabigarutseho 43% by'abarwayi dukurikirana baragaragaza ibimenyetso by'ihungabana rishingiye ku mitekerereze. Ibi rero byongera gushimangira ko ubuvuzi bw'ubuzima bwo mu mutwe ni igice cy'ingenzi cy'uburyo bwose bwo kwita ku barwayi. Ikindi kandi ni mu bihe nk'ibi ngibi rwose iyi mizigo iremereye cyane ku matsinda yacu y'abaganga n'abafasha cyangwa se n'abarwaza
kuko rero uburemere bw'iyi mibabaro n'ihungabana rikomeye babana nabyo umunsi ku wundi. En termes de profil des patients qu'on reçoit, c'est notamment une nouvelle hausse de déplacement de 7%, et ça on n'avait pas connu depuis plusieurs mois. Donc ça c'est clairement une alerte. Et puis effectivement, comme on l'a évoqué, 43% de nos consultations témoignent d'une souffrance psychologique. Donc encore une fois, ça renforce que c'est une composante intégrée de la prise en charge et comment, notamment dans ce contexte, ça frappe nos équipes. Cette charge, cette souffrance, ces traumas psychologiques